A ja. Moraju zavaditi. Deset godina kada smo krenuli, bilo je određenih problema, naravno, ja bih rekao sa cijelom tom, ne sa manifestacijom, nego sa zakonom i fiskalnim okvirom agroturizama. Dakle, nije bilo jasno što je to agroturizam, da li je to spada pod poljoprivredni sektor, da li je pod turistički, i nije bilo jasno što se tu može prodati, što se ne smije, pa smo imali dosta problema oko toga. Bilo je problema da recimo nekakvi proizvodi su kupljeni u trgovačkim lancima, što je potpuno suprotno onome što smo mi htjeli postići. Agroturizmi su jako bitan segment cjelokupne ponude područja turističke zajednice Središnje Istre. Dakle, oni su ono nešto autohtono, izvorno što naši gosti traže, gosti koji dolaze u Središnju Istru. Mi smo se izbrendirali kao izvorna Istra, autohtona Istra i upravo je ta neka tradicija, obiteljska gospodarstva, sami agroturizmi koji djeluju na taj način je ono što mi potičemo i želimo zadržati i čak više, dakle, da ih bude sve više i da budu kvalitetniji prije svega. Pripremili smo nešto autohtono, po domaće. Jedno jelo smo malo oplemenili na moderniji način. Za predjelo imamo boškarina na lešu na rokuli, a za glavno jelo imamo palentu, repuh i fažol i kobasice. Agroturizam je jedan od razvojnih projekata kojeg razvijamo već dugi niz godina i koji je u direktnoj vezi upravo sa projektom i istarskih konoba, istarskih malih obiteljskih hotela, sa vinarijama, uljarama.